May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tapos maggaya man itatatang. Ay, daw. Payakas labas, daaw ka. Kunak ano saan pa'y atapos, Abril maggaya man nubigat. Kahit, anya ko maita no Abril no bigat. April Fools di ako nada. Nay, kita di mo man pag-aangawan dagiti kalugaran tayo. San aga po ta April Fool's Day, kat kumkumpurmi man ang aramidam iti padam a tao. Ni tatangmot, killjoy kay launay. Saan anasaya at nga ipraprank, wano ang angawam ti padam a tao. Rumbang nalaang agbalin tayo a sensitibo. Ni tatangmot, Daita nga ugalim ti makagapaw, no apay anakiwin naswas tinobium ken ka, ngam di ka pailag nakamay. iso nga rod matiragragsak ko tatang. Naragsak ka, nga uray adda ti mapirpirhuisyaw, apada mataaw. Happy April Fool's Day na Susana. Ay nawaw, anya tinapasamak ken ka, Juanita. Napasamak kanyak. Awan mo't nana. Apay nga rod anak karagragsak ka ita. Ni nana talaga. Amuyo mo't. I'm a jolly person. Ah, Inglisira ka mo't gaya mo nita. Siyempre, adamo basit nga amo tayo Sa dino ti papanamaya. Iti ayanda na sabit. Mapan ko man alaan ti tilapia nga order ko. Ado ka di ti in-order maw. 3 kilo laang nana. Ay, okay laang kan ka. Mabalin apakialam pay laang ti order ka o tapno saan akon amapan ijay. Aglabaak pay ngamin nakaw. Mabalin latta nana. Umayon to alaan iji balay no alas 12. Adumanon ti impos ni Madeline ala ko na. Adda ka dita a lotion, sabon, shampoo, body wash, bangbanglo kanda dumapay. Anya nga tano iso ti iprank ko ita nga April Fool's Day. Agbagtik kan sa amat tay. Naa, sasawin nyo matatang. Sino ti kasarsaritam di taya? Adda ayamot. Adda nakita yaw. Ewan mo't gayam ka. Apay asumanao ka tita. Saan amabalin amaaman ni tatang ti maipapan iti plano? Ang mga nukuntakan na di ni Madeline. Di, madadaulan ti plano. Napauli magkamay. Saan aga puta kasarsaritak ti bagek, kat ibagayon abagtitak. Kastuyak mat asigod kat. Uray da kayo matlaang mat. Adadag iti gundaw ay akasarsarita yu ti bagiyo. Nagadumat kanday supsupot mo, Madeline, bakit? Order ni Juanita dagitoy lakay. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka itimba ka. Nagadumat kanday ta, bakit? Kabailan na ka di abayadan da kita. Nag-comment mo't ngamin iti mine, iti post ko lakay. Amangan mo't no utangan na dagiti lakom. Saan mo't siguro? Siyak mo't laang ti mangi deliver ijay balay na. Iso at talaga asingirak. Okay. Isupay mo't day ta ano bayadan na. Wen nga rod, kasapulak ti kwarta ita. Iso ang masapul ang maibus ti lako. Aganos ka bakit? Maibusto manin day ta. Sapay lako malakay. Sa dino ti papa na, Madeline. Ay nawaw, adda kayo magayam di tanana, Susana. Mapanak man iti ayanda Juanita, nana. Anya nga iti aramidom ijay. I-deliver ko dagito'y order na kanyak, nana. Ha? Nag-order iti lakaw? Wala na, adda ka di parikot? Awan magkit de, balasang ko. Italaang anag-order da di ababai iti lakom, Wan nga rod, nana.
Isupay mo't Medyo adumot ti in-order na kanyak. Ay katusto Isupay mo't ti ganan siyam. Una na. Adda nga ta di tabalay da ita. Ay sigurado da itan. Limabas mo dito'y balay itay. Sige nga rod na. Agpatuloyak nga rudan. Okay. Tapno saan ka mutlaang amataktak itilakad mo. Imayak ta i-deliver ko ti order mo kanyak, Mari Juanita. It's a prank! Anya? Ay nawaw, saan mo naawatan ti imbagak kang ka? It's a prank, kunak. Happy April Fool's Day! Ay nawaw, dinak man pagang angawan, Mare. Awatam kit din ti order mo. Kan agbayad ka matlaangan. Sa anak ngagpapautang. Kaibagbagak laang nga prank day jay. Nalipatam samat nga Abril 1 ita. Ay pangaasim, Mare. Dinak pagang angawan kunak manan. Alaam kit din ti order mo. Pangala ako maiti pagbayad ko kadagitangay. Ay na, makaparurod ka mat. Sikati nag-comment iti mine iti post ko. Sa ita, ibagam prank lang day jay. Ay perwisyo kayo mat. Aklo namlatan ana biktima ka mat iti April Fool's Day prank ko. Di ka madanagan, tasaan lang asikati na biktimak itaatawen. Bagtit ka kit di Anyat ko nam. Ha? Pagang angawan ti padam a tao. Makapaasar ka. Ay nawaw, apay nga dapay laing dagiti abang banglukin sabon dito, bakit? Di mo pa kibibiyangan dagit lakay. No sa anak nga bidto, dagito ito order ni Juanita ken nga. Iso nga agpaiso lakay. Apay nga dapay laing dito Kunak man no in-deliver mo. Intulod ko iti ayanda itay. Ngam, Ngam idi adda akon ijay. It's a prank. Kunanakit din kanya. anya? Kasta unay tiragsak na tanabiktima na kano. Imbagam ko maabayadan na Sana nasaya at ikasta prank na. Awan kano nga rod kwarta na. Kan may sa April Fool's Day kano ita. Sana may parbang ti ang angawa kasta. Sayang mo tibanog mo bakit? Ay, day tangarod lakay. Ngam addan to aldaw day jaahuan kita. Addan to lakay. Urayan na laang. Anya di pagsasaritaan dagiti karo ba tayo? Anya ti pagsasaritaan da, tatang? In prank mo kanumat ni Madeline di Kalman. Day jay ka day. Naragsak ka pa ang itinarabid mo? Naragsakak at talaga, taaddaman ng tinabiktimak. Pakawan ka ba Apay ka di, tatang? Saan nga amin aba nagkit pagbali ng prank? Ang mumait nga agnignegosyo ni Madeline. Apay mo't apagang angawang? Kaasi mo di tao mapilhuisyaw? Talaga akiljoy kayo, tatang? Diyo amuti kunada nga April Fool's Day? Nasaya at nga ron tigas tagar alamidam. May parbang tigas ta. Nabiktima na kamut gayam day di Juanita. Ay, wan nga rod nana. Una yan aya. Naimbag ko man no saan na nga inramraman tinigosyom iti prank na. Ay, day nga rod nana. Nasakit tinakam ko kankwana. Tainaw awit ko tilakok nga i-deliver ko kuma iti ayanda. Nagnag na akpay. Idi adda akon ijay. Ibaga nakit din prank laeng kano. Ay, agbagtit samot tanday di tao. Addan to aldaw day jay nana. Anya ti aramidam kan kwa na nga Iparik tumot kan kwa na ti imparik na kanyak. Tapno ammo na ti epekto ti kasjay nga aramid na. Ha? Perwisyo day di babae. Mahilig kamit iti prank si ka Juanita. Asino man ti bakit ngayon prank mo? Nakadamagan nyo mo, tatang? Kitno si kamanin ti staring iti teresena iti limabasak. Si kamanin ti pagsasaritaan da. Ay nawaw, diyo pa'y kayat, tatang. Kanayon nga starring to'y putot yaw. Staring agpaisaw, ngam staring mo iti pakay babainan. Nalaingak lang nga agpanunot iti prank, iswakas jay. Ado ti mabikbiktimak, tatang. Ay, awan mo. Sayang ti oras, kan banog ti padam ataw iti kastangan aramidam. Ni tatang talaga. Inaramid ko ti kasjay tapno ada ti pagkatawaan tayo. Nakakatawa yamot ti kasday. Makaparurod tubay.
Kasi daw, numaumadakin ka kit papispisan da ka dita Di ka mabuting aya. Naimbag ta saan da kinabel kabsat. Saan pa ita? Ngam saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasama kabsat? Una yun ayaday ta Juanita. Mahilig iti prank. Ay, irugi naman ngamin ako nakon. Tay tangarod kabsat. Naimbag ko ma, no saan na nga iprank dagiti kalugaran tayo nga dati small business na. Wan nga road, tak-tak tikas jay ngar aramiden na. Saan na mabutang, no urayin da di tadalan kit papispisan da. No makatumpong iti bayulente, ay awanan isunto ti kaase. Day tatili na mapanunot kabsat. Urayin na siguro nga dadaka sa mapasamak kinkwana, santog dakem. Tangken ulo day di aputot mo. Saan matakas ta day dinanang naka? Nakasapsapa ka mo't Madeline. Ha? Naggapuak iti barangay hall. Ay nawaw, kwarta mo't ta ipakpakitam kanyak. Di mo ka dinadamag. Tian niya, At di warwaras da nga ayuda. agpaysaw. Katwan. Makitkitam day ka kwarta. Daytoy tinaawat ko. Nagadon. Ada nga tapay. At dapay no kayat mo mati makaawat. Agturong ka iti barangay hall. Agawaam, ta first come first serve day jay. Mapanak man mo't. Kaya't kumot ti kwarta. Agawaam, tapno saan ka maibusan. Apay agdardaras ka. Mapanak iji barangay hall itatatang. Ay nawa, anya taramido mi jaya. Mapanak man mo't makipila. Makipila ko na. Wan, ada iwarwaras da nga ayuda tatang. Nakitak ti kwarta nga intedakin Madeline. Sagsasa nga ribo tatang. Kaya't kumot ti kasjay. Awan mo't nadamag ka. Nga dati ayuda nga iwaras da. Ada nga rod tinakita a kwarta ni Madeline tatang. In sikreto dalakit di kadatayo. Agrubata kon, ta first come first serve kano dayjay. Narigat ti maibusan. Ay nawa, napanay. Awan mo't nanggag ka. May papan iti ayuda nga ibagbagana. Nay, apayin bakit? Apay akas ta ti katawam? Naragsakak lang lakay. Ay, nawaw. Apay, naragsak ka. Una, takalpasan ti makatawan, nakabalasak matlangan. Komplet ko mo't istoryam atap numawatak bakit? Kastoy ngamin, idinapan ko inala ti bayad ti baboy ta ken Nana Rosita. Nasalaw ko ni Juanita. Kahit, Nakita na ti kwarta nga igigamak. Idi kwan, nagulbudak ken kwa na. Imbagak nga da iwarwaras da kwarta di barangay hall. kahit, napanmat. Nag-text ti kumari kanya. Napan ka nung agpaiso iji barangay ulit ay. Anya? Madeline! Ha? Oh, Madeline! Rumar ka dita! Sangwanak! Bakit? Isumit ng tagpukpukaw. Rumar ka ta kasaritam. Apay nga inulbudan nak, It's a prank, mare. Kasta unay tibain ko kin kapitan itay. Kamaudyanan na, nakabalasak matlangan kan ka. Tikunam ka de, kat nalipatak di naramid mo kanyak. Makatawanan tinapalabas. Saan ko ang nalipatan de, mare? Saan, Apolos? Anya? Kat ita, makaangasak matan, tanarik na matlaangan tinariknak, idi pinagang angawan na. Idi sinayang mo, ti oras ko. Ay, Day, tati para kang ka. ay nawaw, daytoy mat. Anay ko! Awanan. Gumura mo't ni Juanita ken ka. Okay lang lakay, awan na sakit abakrang ko. Kasjay pa'y lang mo't prank mo ken kwa na. Sigurado ang napabainan day jay. Ay nawaw, awan dakes iti naramid ko anya. Imparik na klaang ti imparik na kanya.
Makatawunan tinapalabas. Wala nga, No gumura kanyak, adakan ko na daytan. Saan kong aramidan ti kasjay, no ammo na lang ti pagluglugaran na. sa bagay mo't kindi abakay. At dati puntom. Tapno ammo na atirik na lakay. Barang baliwan na ti kasjay nga aramid na. Mahilig iti prank day at tao. Ita, iso mat tinaprank ko. Deserve. Ni Juanita ti sumungad. Kanay, nagpartak amag na. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Ay, urayat man ta kasarita. Ay, Juanita! Si kamot gayam! Anya ti masapulyaw? Apay ang nagpartak ka amag na. Adda ka di parikot? Ay, nawao. Badmudmut gayam. Aglisi kayo man. Di kay pasalsali iti dalan ko. Naa, adda ka di parikot mo. Wanaw, adda na kaapam. Iso akasta ka. Awanan bibiyang yu. Aglisi kay iti dalan ko winaw. Ay, kwa. Adday ta. Naglisi ako. Tapno di nakpagpupudutan. Makapasuron kay diti kastoy. Disturbo ka, bakit? Ay, nawaw. Anya nga tati pagpupudutan ti ulo na. Siguro, adda inaramid da kan kwa na. Iso akas jay. Salud-sudak tulatan kinitatang na. Di nakmut ngamin kayat akasarita itinasayaan. Ayan nga iti kwarta. Awan ti kwarta, tatang. Ay nawa, kunak man na dati waras da. Nakasaritak ni kapitan, kandag iti kagawad na itay, katawan kanumot. Anya? Kasta una iti bain ko iji barangay hall itay, tatang. Sapay adadag iti opisyal ijay. No kasta, inulbudan da kagayam. Ay, marurudak launay iti dayji amadilin. Naa, apay agkatawa kayo ngay. Daytan, bimalis dakit nga ruting ka. Makatawunan tinapalabas, sipud imprang ko dayji a babae. Kitita, isumot tayong tinadan iti gundaway anang prangken ka. Si kamot tayong tinabiktima na. Ay, nakababain launay, tatang. Ay, ita, amumon tirik na ti mga angaw, anak ko. Amumon tirik na ti mapirhuisyo, anya. Kat inton sumaruno, di mo ngamin pagang angawan ti pada matao. Ay, nawaw! Saan mo apagang angawan ti padam a tao? Nang runa no amom anadagsen ti epekto ti aramidam kenkwana. Panunutam met ti riknada. Laglagi pam asaan nga amin aprang katragsak ti ipaay na. Jeda duma kat pagrugyan laeng ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.